Uchafbwynt cystadlu cylch y Charollais yn cychwyn ar gyda Pencampwriaeth Gwrywaidd Tom Evans. Nawr te, mae pethau'n poethi. Ar ôl yr holl gystadlu, mae hwn nawr yn bwysig iawn. Ie, cwpl o penderfyniadau anodd Adrian fan hyn. Foxhill Faba Fwm yn cael ei ddangos gan Bruce. Ingrams o'r Alban. Ac wedyn fawr hwrdd gan Paul. Gath ei brynu gan Ingrams sy'n cael ei ddangos gan Mitch fyna. Ar gwrs, mae'r hwrdd ar y dde, tad ci i'r ddoi ar y chwith fan hyn yw e. Waw! Wel, na beth, mae hwnna gweud lot am Adrian y beirniad yn dweud. Oedd y tri na o'r un gwaed. O'r un, wedi mynd am teip trwy dydd. Mae'n amlwg nawr yn dweud. Felly mae'r Foxhill, yr hwrdd enwog, Foxhill Faba Fwm, yr un sy'n y pen draw, yn perthyn i'r ddau yma hefyd. Anhygoel yn dweud. Wedi wneud job yn dda. I'r Ingrams a tad ci i'r Pencampwr i Adrian blwyddyn diwetha hefyd. Mae wedi magu'n dda yn dweud. Odi. Felly, mae da ni yr Ingrams yn berchen ar yr hwrdd 2 flwydd neu hun a'r hwrdd blwydd, y ddau o'r Alban, ac yna mae da ni Gareth Jones, Robertson Hall, Sir Benfro gyda'r oen hwrdd. Felly, y Cymru yn erbyn yr Albanwyr. Ni wedi clywed tipyn o hyn heddi. Ble mae'n mynd? Hwrdd blwydd. Hwrdd blwydd i deulu'r Ingrams. Llongyfarchiadau mowr iawn iddyn nhw, chwarae teg iddyn nhw. Pencampwriaeth Gwrywaidd. Fe nillon nhw hwnna a llynedd, ond gyda'r hen hwrdd. Foxhill Faba Fwm oedd i llynedd, yr hwrdd blwydd i fi eleni, llongyfarchiadau. Well, Mitch, well done. I hope you're having a pay rise after all this. Oh, we'll have to speak about it, won't we? Yeah, we will, won't we? Now's your time to discuss. Oh, that's it, definitely. But to think that Foxhill Faba Fwm is related to both the other male in the championships is fantastic, isn't it? Oh, yeah, he's bred so well, and he's done it for a vast amount of breeding, so it's nice for him to be beaten. Yes, this is the champion male here today, and he's a fantastic type, isn't he? Yeah, definitely, very good, yeah. He's bred some good females and males as well, so yeah. You've had a busy week. Very. Tell us what you've won altogether as Ingrams. Technical champion overall, reserve Suffolk champion, reserve Suffolk as well, and today as well. So champion male. Yes, champion male. Yeah. Let's see if you can go a step closer. Definitely. Take care. Thank you very much.